Tola olinsa rabbitiin arganne caayaa beekumsaa tiisuu barnoota diin islaam tan nu teessifte gaaddisaa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysaa markazaa cibaadur rahmaan seetu wallaala balleeysaa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysaa markazaa cibaadur rahmaan seetu wallaala balleeysaa tola olinsa rabbitiin arganne caayaa beekumsaa tiisuu barnoota diin islaam tan nu teessifte gaaddisaa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysaa markazaa cibaadur rahmaan seetu wallaala balleeysaa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysaa markazaa cibaadur rahmaan seetu wallaala balleeysaa bantuu waa hundaa bismillah je'ee galadhe ani muslimni bahaa fi dhihaa kaabaa fi kibbaa hundini waliddee biire gaakunoo akkamii fayya qabdanii haalumaa jiru kanarraa isin hoo akkam jirtanii alhamdulillahi rabbi waa hundi tola isaatiini ergamaa rahmata irrattis haa bu'uu nagaaf rahmanni ummata isaa tahuudhaaf carraa nu tolche rabbiini jaalalaaf isaaf qabdurraa kan isaaf oote gufuuni ummata isaa tahuudhaaf carraa nuuf tolche rabbiini jaalala isaaf qabdurraa kan isaaf boche gufuuni sababa ustaaza keenya guyyaan arraa kumbaarii halkanis guyyaas barsiiseen qur'aana rabbiinuun gaheen qur'aanni isarraa barreen soorata qalbiinuuf taheen yaa ustaaz Shamsuddin Hussein siif tahaa rabbiinuuf gaheen yaa ustaaz Shamsuddin Hussein siif tahaa rabbiinuuf gaheen tola olinsa rabbiitiin arganne caayaa beekumsaa tiisuu barnoota diin islaam tan nu teessifte gaaddisaa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysaa markazaa cibaadur rahmaan seetu wallaala balleeysaa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysaa markazaa cibaadur rahmaan seetu wallaala balleeysaa jireenyi qur'aanaa wajjin laalimee akkatti tolu qur'aanaa rabbii baratte hiikkaansaa hoggaasiif galu jabeenya rabbii ol tahe hubatte sammuun xiinxalu barbaada oltuun arkitu mucjizaa qur'aana caalu rabbummaan haanuuf laaffisu qur'aana kaayyoo godhachuu jireenyaaf dahoo godhanne haala salphaadhaan jiraachuu isaatu karaa milkiiti hin tahuu irraa fagaachuun yaa rabbii hiree nu tolchi jannataa sittiin argachuun yaa rabbii hiree nu tolchi jannataa sittiin argachuun qur'aana barechaan jiru qabeenya waa hundaa oli luugama keenya nuuf godhe akka hin hojjanne dili seera khaaliqaa cabsine shayxaanaaf hin taanu aali qur'aana qabanne taana ahlullahi san qaqqaali qur'aana baranne taana maatii rabbii san qaqqaali tola olinsa rabbiitiin arganne caayaa beekumsaa tiisuu barnoota diin islaam tan nu teessifte gaaddisaa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysaa markazaa cibaadur rahmaan seetu wallaala balleeysaa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysaa markazaa cibaadur rahmaan seetu wallaala balleeysaa diin rabbii kanaaf qabsaawe qur'aana barsiisaa jira warshaa oomisha islaamaa kan namaa qajeelchuu karaa warshaa oomisha islaamaa kan namaaf qajeelchuu karaa
ummata baraaru jira shirkii fi wallaalummaarraa halkanii guyyaas lafa'ee dadhabee osoo hin jannee gargaarsa rabbii guddaatiin ifni isaa ba'ee gubanee wallaalaa hedduu as yaamee isaaniif onnee isaa banee rabbiin haa milkeessuu isaa janneetii isaaf kadhannee rabbiin haa milkeessuu isaa janneetii isaaf kadhannee sababa ustaaza keenya guyyaan arraa humbaari'ee halkanii guyyaas barsiisee qur'aana rabbiin gahe qur'aanni isarraa barree soorata qalbii nuuf ta'e yaa ustaaz Shamsuddin Hussein siif taha rabbiin of gahe yaa ustaaz Shamsuddin Hussein siif taha rabbiin of gahe tola oolinsa rabbiitiin arganne caayaa beekumsaa tiisuu barnoota diin islaam tan nu teessifte gaaddisaa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysa markaza Ibaadur Rahmaan seetu wallaala balleeysa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysa markaza Ibaadur Rahmaan seetu wallaala balleeysa qottuutii diin rabbii barii kabajaa guddoo argatta godaannisni wallaalummaa hedduudha sirraa hammaata qottuutii firraa balleeysi barachuun godhaatu furmaata baradhu sammuu tee qarii akhiraa sitti milkooyta yaa barattoota qur'aanaa dhaamsi kun isin laallata yoo isin diin rabbii bartan biyyatu isin abdata jabeessaa kalaama rabbii isa waa hunda furmaata magantaa siif tahaa boruu akka argatuuf jannata jabeessaa kalaama rabbii isa waa hunda furmaata magantaa siif tahaa boruu akka argatuuf jannata khuree fi amiirran garee aalii tawhiidan jaaramte obbolummaa rabbiif jecha amanaa wajjin baadhatte garaagarummaadhaan malee tokkummaan wajjin imalte eebbisaa arraa tanaafis utubaa taatee dhaabbate guyyaa gammachuu arkanii laffaatiin isaanii firooyte wanti laffa'aaf hin turtan firiinsi arra mul'atte rabbiin haa isin jaalatu ifaajii teessan ni argaa halaalaa waliin dhuftanii taatan akka maatii takka rabbiin koo sin haa jaallatu ifaajii teessan ni argaa halaalaa waliin dhuftanii taatan akka maatii takka sababa ustaaza keenya guyyaan arraa humbaari'ee halkaniis guyyaas barsiisee qur'aana rabbiin gahe qur'aanni isarraa barree soorata qalbii nuuf tahe yaa ustaaz Shamsuddin Hussein siif taha rabbiin of gahe yaa ustaaz Shamsuddin Hussein siif taha rabbiin of gahe tola oolinsa rabbiitiin arganne caayaa beekumsaa tiisuu barnoota diin islaam tan nu teessifte gaaddisaa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysa markaza Ibaadur Rahmaan seetu wallaala balleeysa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysa markaza Ibaadur Rahmaan seetu wallaala balleeysa tola oolinsa rabbiitiin arganne caayaa beekumsaa tiisuu barnoota diin islaam tan nu teessifte gaaddisaa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysa markaza Ibaadur Rahmaan seetu wallaala balleeysa maalummaa amantii teenya barachaa jirra si keeysa markaza Ibaadur Rahmaan seetu wallaala balleeysa